Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Hak arterik rimpang arajar arhulai ke Trinamool Congress Women's Wing kala pelong ya kejingalang paiba hak senong mau kerwat balai simbentalang di Ginoyalam jok Meghalaya Pradesh Trinamool Congress ki bekentup ya ke kong Catherine Marmanyang kabalong ke Vice President ke Joint Secretary ke kong Mary Tiula bat ke jing pelong ya ni kejingalang kalong ban pan jing kersan nakabenta ukur tong keseng uba Sounder Strong kaji uban aireng ya ke election nak tiket jong Trinamool Congress na mau kerwat constituency. Hakani kesini lah priang buram yagi berpenyesot mai syak parti dan ukur tong ke parti uba Sounder kaji. Barang ngadai uniti yang kau upay ba on ay ke jok barang barang. Let cikisnong kita jompi. Pensutu ya ki. Wat ong ba mentah kidon di papinong. Oh ke parti TMC ke parti dekhar. Ke kongres kepala kersian kepala sinsyar lai pusdam. Hanya apa mengeruat akan jingalam jumada keluar. Ndane tahu itu korban wana apa mengeruat. Jok ban ke distrik. Coba lagi office prepare. Jangan deh bapak. Wat penbet jauh nong bakuat. Unong bakuat konsesi ubet. Utuh bapak penbet udah itong kobit. Utuh bapak penbet udah itong kobit. Wat ya kalau ngajong ru umlah penbet nyamar ladan kau kalau kebit. Kabau yang apa? Kepa jangan orang kumta. Ngam meri kobit. Mereka tengmame ngate anlam arba basau. Nyon bay basau. Nama basau berkini kilo keme. Belu basau berpegi kisamla. Nyen kuah ban keren dekawipat. Ngiran kamyo nong thawai. Ngiran kamyo ban pitiliti nong elam. Kejai benerji kedan kam nong elam terke. Na terwa hapi hangpon. Sakabangan kunno. Balai ngajuan nyepok parti TMC. Kapening kongnya kolong. Kakta ika mesin juga kolong. Kedai ikani ke parti ke bakran apa Delhi apa parlimen. Ban penitu no ya kaktin kasih kongkowe kaktin ke banilong markat jo hari India. Hatwe wajib sedang ngaitin ngai khmat jo pai ba na bagi ai tang yang gitu ke belaji sebab tak musir. Bakro ani tu yapi la ayu yang kiten yang kicung kebak kuntum do berat kicung kebak yang kicung kebak kicung kebak ni perang di tempat kami masuk di prostate na yam perto ngalale thai mulia ngalale ngalaw ki mbang mo pepe saksi mani ki mbang mo pepe mo betul buat kidong dalam the LLA community, not the community president, community members, willing here rumah kami kasih, mengenai isu bus kita mentoy, kita West Bengal kita, apa kita dia kami kasih, ini kasih kalau kasih kebayar rakyat kita, kami kita kasih, bilang kami, jadi kita school, jadi banggang kami jam, kita ni isu bus skin, nak bentar. Ilong kami, kawai nak kita miskin kadai kawin ka, nakaisyanya sila yang register kan, mentari lagi akras yang layak sampai wajah, kibla register
hakani kobika. Ini kobika tadi kaba ai kita syam ni kita ceng. Ibe kita ceng kalau yang iba penjah yang dasam iban kersyam yang yang yo asyik hajar si benai, bak kalau kat hajar si benai.